Ama tahun cucu bisu lah do batenya mak cam nanam. Mai tam nama nanam. Kalau do sepori koko aku den. Dina do hak orang untuk mambi le do. Len tanam untuk bara tanah karambi tu. De kama la udah de ngaga ha la tinggi lo are labi pane bilo da manga kamasi e ha. De kasia la de ka minta tolong. Hai sat kurang tolong. Ada. Antolong de mangke da manga teh. Wa tolongan ete tapi lagi piti lo teh. Manganteng tak piti ka de. Piti mai hitam ada sama ete. Wani kau kawadang. Tolongan awak tolongan pi ete lagi piti kawa. Nada piti mai taman di dek lah. Hati lah awak nama tolongan dah. Beda lupa je kini ngaya nak dia dapat minta tolong awak dinyolah. Be aiko ka. Kasialah kau dia minta tolong alai ka ha. Setinggi taga anda alu jadi nyoba lagi lah nang. Bara kata pangga angko nga dia. Kadian su mangga. Alah beko lah di online nang ka. Di foto. Nih, mangga nih. Wah, apa kayu ade? Apa nih? Mai hitam minta piti. Kenapa teh? Untuk guna awak ke Padang nih. Nang kalau mari lo dibayar di metam lah. Nada. Nyo minta nih. Kecing ka metam nado. Nang kalau mari lo dibayar di metam lah. Beku akan naik lapak lo nih. Minta. Nada. Papai pakil. Nada pakil. Pakil. Ya. Kalau mari so lo dibayar lah. Minta lo cilai. Lah ya. Aku ladin tanam bara midin tanam gua. Aku pemati tanah. Gadang cucu besok kanakan besok acana nama itap. Ini mentang tanam tang karambia situ tu. Sampai ke sana. Baji je si sulat. Tadi kecil ni sama Ulan. Amak jadi buruk. Ada di kecil jadi buruk. Yo, kecil tu jadi buruk tadi. Oh, ish. Ancalin karambia gua. Ada cari sana. Kerja mak. Iman empat je kau mah. Situ mak. Kerja orang-orang tu mak. Tulis tu. Masa dan dikecil lo jadi buruk. Yalah sulat tu je butang ada nah. Butang kan lu bayar tu baik kasih Nak kena indak aku sebenarnya aku mama aku nak mau orang lain gitu lah. Mama, nampak. Santiap kopi gue. Patut orang banyak minum ke kedai gue ya. You pacakak gula nak kopi ke kopi nak senang ke gula nak cak manis. Bara coba ni. Goreng bakwan. Antu ale tadi tu aduk cucu je kau alu dia ambil tadi tu itu ya. Berapa kena dia? 30,000 nama. Oh 30,000. Ya. Anda itu saja lah nama. Ada. Sari sanayan mintu ama minta pitih kambau ampe ratui. Kecek bilau disuruh mama kabari meminjam pitih kecek bilau antum wagim pitih ampe ratui lama. Antu nan sudah jama aja di dalam buku catatan nambah koma ada totalnya 850 jadi jonan hari kini mak balanjau. Aku salahnya itu mana dia makan gorengnya. Amak aku suka sangkui lo utang ke Padang. Kok tu ya mantunya mak kau indak mau minta kini ngama indak juga ma bayar lah nama bila jo jaga mau ngakak-kambak dah mak. Utang aku minta sila ke sulat. Bakul masa sangkui lo mau disulat. Tentu karena sulat tu sangkui lo sama. Inyo baru tang 2 Mei kama alun dibayar lah janji dalam sehari ko nyo kama bayar. Aku minta sampai kau. Ambang sama Aku manusia. suka sekali. Lat. Piko ka sinyo mandok nyo sete jangan ngui ko lat. Kecek mitap. Utang Mei 2 Mei ti kau na. Bila butang je dia 850 je kau. Tolong kau bayar lat. Biarin. Oh, mantut saja mau Itu mangkek itu sulat. ini selesai nak karu ndak jadi ada mama lah. Lah. Teman tu nak kau apa mana? Bisu kau tolong kau tertinggal perasaan aku mama kau. Iya. Lah. Iya. Harus elok. Ama kau kan tamu. Iya. Apa mali? Ada jauh. Ada kau mas teh. Ada. Bisu kalau dah minta kau minta kata. Kau minta, lu mengecek minta kau mama kau deh. Kau bawa kau ada belah ana. Kau mama kau. Dah. Assalamualaikum. Let. Tunggu lah kau lu, Mai tam bau tak kadena cekau lat 850,000. Entau? Kau bau tak kena hitam 2 Mei. Entau? Kecek mai hitam aku bayar piti 850 ni jo piti 2 Mei ni kabari. Mana bisa tak kau? Ada je metam nah mana bisa ditatalin tak kau nen? Enggak di kau. Tunggu lalu dah mengecek lu. Iya, kau bayar saja lah 850 ni kadang nanti kau bayar lebih ke mai hitam. Janji beko masak pada nada ada piti gini lah. Oh, nada beko masak padi kini siap ngah kau bayar ke mai hitam. Salah mga kau tan metam. Dangalah di kau po Piti 850
Pulang deh. Ulan nang. Alah. May tam na Pero bawta mandi ka sinan. ato, awala na sige. Oh, ma, tungolo. Aga. Ito utang ama, amo na nitagi di si ato. Ah. Oh, ma, Hari. ito ama na bawta kasi amo na nitagi Adem pa mencari pintu ko tayo. Ama, tungolo, ama na bawta, amo na mamaya ka. Anja.